isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag nga orasyo. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan nga Adonis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Naawi sakmet anang ipatulod iti kapadasak iti biag bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadag iti padak anaayat adumdumngeg. Nang runa kadag iti kaskanyak asaan a makontento iti maymaysa a babae. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mamati ka ngamin kanyak. Mabayagan na nagsina kami kini Grace, April. Di mat nagkasar kayo kini Grace. When? Nagsina kami nga roden. Pasensya kan Adonis. Ang umtyak kaya ti agbalin akabit. Kan maysa, amom mat a relihiyoso ti pamilya nagtaudak. Lapdandak lakit din umaamuan dati maipapankan ka. Di ka madalagan. Taas si kasuwa kung ti may papan iti annulment mi kini Grace. Sigurado nga iti mabiit, mawaswasan ti kalay sa amin. No kasta nga rod, urayan tapay ang mawaswas ti kalay sayo. Iti kasta, nawayata ang mga ramid iti kay kayat ta. Apay, di na ka di ay-ayatan. Lumabalin, kaya't ko kumangagdan natan, April. Anya? Alan April, patgam kumamutang tikid daw ko. Pang-asem. Nasapan sa unay day taaplanom, Adonis. Isuntungod lang titurong na. Isungagdan nata ka din. Bayam, tapanunutak pa'y anaimbag ti maipapan iti day taabanag. Jak ngamin kayat nga adan to pagbabawyak, intundumtang ti mauding aldaw. Ay, adalo man ti rabi ngam aging gaita. Jak pa'y laang maala ti turok ko. Ay, kasano nga taaya? Ay, ayatak ni Adonis. Hangam jak kayat mat aguraan dak ti pamilyak. Sigurado ngamin nga agungat dan umaamuan dati maipapan kada kami kini Adonis. Ay, anya nga taaya ti rumbang nga aramidak. Sa di numanan tinagapom, Adonis. Apay nga itakala ang asumangpat. Rabi na. At day ta ka manan ako na Grace. Kasangsangpat ko lang. Gamday tamanan ngiwat mo timang mangag. Putak ka manan na putak. Adda manan babae man niya. Napanlugak. Isa umabalin ka di. Di na kong sermonan. Taamang anon niya pa'y timaramid ko ka. Makitang tikas tang aramid mo. Talagang adda manan babae. Iso akasta ka. Oo. Nagado aparpartuatam. Di kag sa usaw iti kasta. Nawan mo't natalgad nga ebidensyam. Agdadata lang aruden asika tinakabasol. Ngum natangken pa'y laang tulbud mo. Makaumakan at talaga, Adonis. No naumakan, di pumanaw kan dito'y balay. Anya? Saan ka mat sigurado lang? Tapno di mo nang ngagtimbagak. Unay kan, Adonis. No naumakan kunak. Nawayakan a pumanaw. Awan na sakit abakrang ko. Adonis? Anya ter aramidam ditoy? Anya kumapay ngay. Ay kat siyempre, umay ka pasyaran ah. Di mat imbagak adi mo pa'y mabalinti umay ditoy. Sumangpat nga mininanang ko ita. Kadwa na ti kapsat ko. Ang mga numadanon da ka ditoy. Kailo ka nga rudan. Kaya't ka makita, iso nga'y mayak dito'y dagos mo. Anya? No bilang damasang patandak dito'y dagos mo, di iba kam asyak tinobeum. No saan ka laang kumaakasado, nabayagan nga inaramid ko dayta, Adonis. Amo mat, ti makagapo no apay asaan ka pa'y amabalin nga iyam amo iti pamilyak.
Saan ka di? Uwan. Isu apa nga asim, ta saan kumamat ang natangkan ti ulom. Makauray ka kumamat, Adonis. Aging at kaano ay nga ron ti panaguray ko. Njak amo, basta iyam amo kanto. Ngam saan pa'y nga ita? Dumtang tulat ta siguro day taakan nito. No talaga nga ay ayatan nak, makauray ka. Ay, sige. Gapo tayo ayatan ka. Orayak nga ron, no kaano ti panangyam amom kanyak karag iti tatakkel mo, April. Nakapasyar ka Grace, balasang ka. At ang sakit din napatag ngay bagam Talaga nga da, tatang. Di kay kuman kayat nga ikan iti parikot. Ngam talaga nga minakasapulak ti tulong iyo. Ay, kaslaam mo ka, nanya day tabalasang ka. Tatang. Ni ka di manin Adonis? Wan, tatang. Anya manin ayati naramid nakin ka, balasang ka. Kas iti sigot, tatang. At damanen babae ti asawa. Kanayon amarabian nga agawid. Saan lang nga dayta? Kurang pa yan tiyaw awat ng allowance mi nga gina. Ay, na yan day tao. Talagang sana ito lang tikas diyang ugali na. Ay. Diyak makasarita itinasayaan. Ngamin, tunggal kasarita. Agong itlada akos. Kanayon anapod o tiulo na. Kanawan pa yan oras na kada kami nga gina. Ala, bayam ta kasaritak to ta asawa minto nagawid dito'y balay-balasan ko. Agyaman nagtatang. Wala nyaman na balasang ko. Obligasyon mi anak-anak timang bagbaga itanak may. Malala, di ka nagsangay. Tadi, nakaragkarong agungitak ita asawam. Nga po iti makikita ka langam ita. Awan mat siguron makunam. Ngamin, pinatgakmat ng tikid daw mo, Adonis. Awanin na talaga ti makunak pa eh. Awan no mas pingi ti ragsa ka marikriknak. Gapo tayo manugot ka matlangan na makidan na kanyak, April. Kasano, katdagulit kamat ngamin. Angam ti karim Well, hindi ka di madanagan. Tungpalag amin nakarikin ka. Di kan tupulo sa grigat iti danak, April. Kang runan ita amin, di kan to pagsangitan kan paldaangan. Dayta, ti kanayon mo alaglagipan. Namnamaak dayta, Adonis. Nasaya at Marta nagawid ka dito'y balay, Adonis. Wen, nangyaga kita bastuyo kin ni tatang nana. Ay kat pagyamanan mi unay tadalagip da kami mat kinitatang mo anak ko. Siyempre mat anana. Ay wen, sa dino tayo ni tatang? Napan ijay bangkag, amangan no inton madamdamapay day nga agawid. Madama nga minti pa nagdalos na kadagiti mula na nga aba. Gusto niya? Wen, inton ano ti pa nagsublim ijay syudad. Depende na nang. Mabalin mo't ngayon ton malam, uno saan, amangan inton bigat ton. Apay ka de? Urayan pa ni tatang mo sa kanto agsubli ijay syudad. Adan sa kano ibagana keng ka. Anya ngay kano ti bagana, nanang? Jak ambo basta tiinbilin na kat ibagak kano keng ka nga adan na patag-apagsaritaan yaw. Alaam da ito'y Adonis. Ha? Apit ito akwarta, April. Naimbagla ang nga inayon mo iti pagbayad mo iti abang ta. Ay na, saanan. Siya kung ti makamoy tabang. Kastamot din ka iti masapsapol dito'y. Apay ngay adi mo kaya't atumulungak iti abang kan gastos dito'y dagusta. Di mo't imbagak iten kan ka. Asyak ti makamoy ita amin. Nagkariakan ka adi kan tupulos paldaangan kan pagsangitan. So abay ang nga ron, asyak ti makaamoy ti amin ang magastos. Ay na, naggasatak talaga kan ka, Adonis. Nagasgasatak pa'y kan ka, April. Sapay lang ko ma, tamad ang tadago si anak. Iti kasta,
At adda na ragragsak ti buklen ta pamilya. Kumaa, ngamkas itinakon-nakon, jak pa'y mabalin ti agsikog, aging saan pa'y anaan-anay ti pan nakawaswas ti kalay sayo iti asawam. Di ka matanagan. Ta umadanin ti pan nakaanal ti kasarmigi ni Grace. Sigurado nga iti sana mabayag. May kalay sakan tumatlaangan, April. Sika lang arudan ti kabit. Ngam sikang pa'y tinatangsit. Basit lang ang mat apabor ti daw-dawatet kan ka. Ngam di mo pa'y mat maipaay. Awan bibiyang ko iti day taabana, Grace. Kan maysa, da kayo kini Adonis ti rumbang nga agsarita iti day ta. Saan asyak ti kasaritam? Dinak ngarud kayat akasarita ti asawak. Iso asika ti kinasaritak. Pangaasim tatulungan nak amang kumbinsikan ko na para iti abasto ti anak mi. Awan amok iti dayta kunak manan. Isu apang asim, tasardangan na kon ariribukan. April, awan madiagandat ko. Agpada ta ang babae. Isu ati amok kat maawatan nak. Ulitak manen, Grace. Awan bibiyang kukan ka, kastamatan iti anak mo. Isu ano adda ka sa pulam, ni Adonis ti kasaritam. Naawatam? Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo. Agyaman ka tas an pa'y alegal ti panagden nami kini Adonis. Ngam iti ka nito ang mapasamak dayta. Pasensya kan. Ngam uray piso, awan ton apulos ti mabingay mo manipot ken kwa na. Kapay ngay may ka dito'y ha? Di mo't nagsaritaan tan nga orayan no kaano ti panagawid ko? Awan iti saritaan ta nga umay ka dito opisina? Pangaasim, Adonis. Agawid ka kuman ije balay. Panunutam kumamit ti anak ta. Mano ayat ti ka sa pulam, ha? Atoy. 5,000 amin dayta. Umanay mo't sigurong dayta nga abas tuyo iti makadomingo. Una yan, Adonis. Talaga ka di asaan kami anapatagkan ka, ha? Di ko lang ka di katumdas latan ti kwarta nga ititad mo. Mamin, ano ka di nga ibagakan ka? At ipresensyam ti kasapulan mi. Ay na, adula amin dayta nga ibagbagam. Umanaw kanta ang mga lumakita na kabay ni April. Diyak kaya't asinaan na kabulaangin ka. Adonis. Hindi ka mananagan. Taagawid ak tumutlaang iji balay. Alan, pumanaw kan ta ang mga lumasangputan na kapay ni April ditoy. Talagang sang awanan namnamang agbaliw pa'y ni Adonis. Madudugo na yan ti puso. Gapoy ti kasya nga aramitan na. May samat day tiya nga April. Iso lang arudan ti kamit. Ngam iso pa'y tinatangsin. Hanggang para makita. Numaanusan na tinaglawasak itidan na ni Adonis. Kabalak mat siguro nga isakat ti panagbiag mi nga gina. Agsapulak iti mabalin ko apangtan. Pagbabawiyam to da ito'y nga inaramid mo kada kami iti anak ta Adonis. Idigos mo to ti bukod mo alwa. Gapo iti kinababaeron. Nagpintas ka talaga, Mabel. Ay, sus! Nakainom ka lang, Adonis. Talaga ka di, kasta kayo lalaki. Napintas amin ang makita yun. No nabartag kayo. Saan mo na? Puno te bagbaga ka, Mabel. Talaga napintas ka. Pinapudno na nabayagan dahito ang marikrik nak para kang ka. Mabainak laeng amang ipudno. Anya? Uy, Mabel. Inururay ko lang dito yung daway. Tika nito masulo ka. Tapno maipudno kang ka din nabayagang ilimlimad ko arik na. Anya? Di man adan asawa. Well,
Ngam nabayagan na nagsina kami ti asawa. Ginapod no na. Umadani hindi pa nakawaswas ti kasarmi. Magpaysa. Uwin ko nakalangaroon. Mamati ka kaming kanyak. Okay. Kaya't mo ka ni Taro, Marta. Sa di na ipapananta, Donnie. Mabantay dyan ako ko. Saan mabanta ag hotel? Sana ka komportable. Naititagos mo iti papananta. Nasayasaya at salangan ang hotel ta, Donnie. Okay. Sigat matumbal, Mabel. Anyat orasan, ngam awan paylaang ni Adonis. Sapay di nasungsungbatan dagiti awag kan text ko kenkwana. Ay, makabadanag mat ti kastoy. Ang mga no isun ti dimtang. Luktak tiri daw. Pasensya ka na. No itala nga nagawid ako mahal. Kasangay kami ti may sakatrabaho. Lapan kami mudbit iti bar, so naladaw ka nagawid. Ay, kunaklakit din no anya tinapasamakan ka. Di mo mat ngamin sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka. Pasensya ka na talaga, mahal. Jack matin, kinit-kita ngagpaiso ti cellphone ko. Saan ba ni? Sana na maulit. Ala, umunag ka, taing kaagdigos. Kalpasan na, sumarunukan to ije kusina. Taidasar kon ti pangrabyanta. Uwan, mahal. Hi, Adonis. Good morning. Good morning to, Mabel. Sorry no, pinanawan ka, Jack nakapagpakada. Naihimasmot nga ti turog mo. Okay lang, Adonis. Kaano ka ngayong umayag na ijay dagos ko? Apay akas na naklaat ka. Apay, di mo ka di kaya? Di mat ko na ngagdan natan. Saan magngiti Jack kayat? Medyo naklatak-lang. Kasla nagpartaklang kami nagiti pasamak. Apay, di mo ka di kayat ngagdan natan? Siyempre, kayat ko Matlagayam. Anya pa'y lang nga rin aramidam ngay. Umay kan ang ijay dagos ko. Kaya't kamutin ang makadan na. Iso nga agpanunot kan. Sakbay nga agbaliw ti desisyon ko, Adonis. Sige, Mabel. Maamuam inton malam ti desisyon ko. Okay, good. Sige ha. Mapana kon iti opisina. At kita tantulangan inton madamdama. Aggidan tanton nga glance. Ilibre ka. Bye! Bye, Mabel. Makadlawaksan ang Adonis. Masansan matan ti panagawid mo iti parbangon. Overtime, mahal. Kanayon kaming ag-overtime. Siguradwam lang, Adonis. Di nakluklukwan. Talaga mo ta saan? Di ka akam kamali kung naklangarudan. Tanumaduktalak aluklukwan nak. Di mo amuti ka baalak nga aramidan. Tumal na ka man, April. Di nakbut-but nga nakasta. Tamangan matibab ko pa'y tangiwat mo. Saan kaabot-but nga, Adonis? Ibagbagak lang tipud no. Iti ka nito ang maamuak nga adam milagro nga aramidam. Pagbabawyam anam amunak. Dayta titandaanam, Adonis. Amom, Adonis, mas dawak man kan ka. Anya kumati pa kasi dawam, Mabel. Adan samat ilimlimad mo kanya. Pagkunamot nga da ilimlimad ko kanga. Kasano kat ka na yun nakapanawan ijay dawos ko. Sapay di ka agpakpakada no kwa. Masakit nga minti inak. Awan mga sikasukan ko na itagsapa. Iso masapul ang masapa ka pumanaw ijay dagos mo. Tas sikaswak pa iti inak, sakbay asumrega ki opisina. Anya nga tanong
siya kung ti umay ijay dagos mo. Ah, Itikas na, maamamok magtandag iti dadakkel mo. anya? Oo, apay. Di nakadikayat ngayam amo kadakwada, Adonis. Ay ko, iamamukan to ka di. Ngam saan pa nga ita, di kagdanag. Dumteng tumadlang dita ka nito. Okay, sikat ti makaamo, Adonis. Ayun gayam, kayat ko arumor na inton rabi. Intamangan itinginginaan a restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Deal? Okay, deal. Anya ti kayat asawan daytoy, Adonis? April, aping adda ka ditoy. Anya ti kayat asawan daytoy, Adonis? Asino day ta a babae, ha? Hoy, padak akabit! Pangasim, April. Di ka kumamat ag iskandalo ditoy. Nakababain. Di naklapdan iti kayat kung aramiden, Adonis. Ha? Di mat imbagak idikan kan apagbabawyam anam amunak? April, pangasim. Asino nga min aya day ta a babae, Adonis? Hoy, tapno ibagakan ka, agpada tala ang akabit. Anya? Agpada ta pinagayayaman day ta lalaki. Kang runaan iti amin, agpada ta nga awan karbengan na kenkwana. Ngamin, addaanan iti asawa kan anak day ta lalaki. Anya? Pudno ka diti magbaga day ti a babae, ha? Adonis? Masigurado, nga inkarina mat kang kadagit inkarkarina kanya. Kas iti pan nakawaswas ti kasardang agasawa. Banag asaan gayam apudno. Anya? Gusto ni April. Saan na nasayahat na kita'y bagbagam? Tumalnakan. Ayok ka! Anay ko. Inalilaw na klagayam. Ha? Ditakan! Mabel! Mabel! Mabitlang! Ang sublikan ditoy! Mabel! Awanan ka itibain? Anay ko. Impanpanakal ka, Adonis. Kinalkalubak ti kinataom iti pamilya. Nagan-ano sak, anagururay ang matungpal dagiti karim kanya. Ngam anyan, takastoy lang ang gayam ti isubad mo? April. Angam sana bale. Panat ko na, kat saan pa'y mat anala daw ti amin. Ha? Pagyamanak ta itapay laang, naamwa kong ti pudno nga ugalim. Jak tupulos tumulan iti asawam akakaasi amang kamkamat kan ka. Agsinatan, Adonis! Atoy, mangan kan Adonis anak ko. Iti kasta makatumar kamutan iti agas mo. Agyaman narang. Awan anyaman na. Ala, mangan kan tapno ada pamigsam. Pasensya kayo nanang. Imbes asyak ti mga asikaso kada kayo. Saan? Nabaliktad mo ten. Asino pa'y kumangay ti mga sikaso keng ka no saan ada kami kinitatang mo. Nanang. Kano pinanawan da kamutan dagiti nagbalin nga asawam. Ha? Iti kinaad-ado ti babae a kinadunam. Awan man laeng pulos mo nagbayag keng ka. Pinanawan da ka mo amin. Wan nga ron, nanang. Dahito sigurong ti dosak. Kapukadag iti sana nasaya at nginaramid ko iti kalabas. Agbababawi akman. Nga mamuk adjakon may subli pa iti napalabas. Amin tayo ket agbidot. Amin atao ket agbasol. Ngem tunggal tao ang nagbasol, adda karbengan nang agbalbalew anak ko. Nanang. Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasulam, Adonis anak ko. Kang runaan iti amen, kini Apo Diyos. Oo, nanang. Kasapay lang umatag imbagak pa. Tapno masulitak nagiti nagkuranga kiti asawa kananak ko. Taon 2021 idinadiagnosak iti kidney stone ket aging gayta agag-aga sakpay laeng. Jak amo no aging kat kaano pay ti ibayag ko ditoy abiyag.
ngem may salaeng ti sigurado ak. Nagbabawyakon dagiti inararamid ko iti kalabas, ket ikarkarigatak asulsulnitan ti nagkurangak iti anak ko. Di nakmat ngaminan kayat asublianan pa iti asawak, ngem kitdi napagnumwan mi apag tinulungan mi nga aywanan ken pagadalan ti anak mi kabayatan asibibiyagak pay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo Adonis. Ken ka pagayam Adonis. Kinapudno na jak ammo no anya ti ibagakken ka. Numabalbalin ngamin ket jak kayat ang makasair itirik na ti padak a tao, nang runa kadagiti letter sender akasken ka. Ang aman niya ngay ngarod, anusam ti kasasaad mo pagayam ko. Ngamin, choice mo dayta. Sika matlaang tinagpili iti kasta abiyag mo ita. No nagsingsingpet ka kumaidi kat impamaysam ti atensyon mo iti pamilyam, di awan kumamet ti pagbababawyam ita. Napintas mat siguro ti biyag mo ita no liniklikam ti sulisog. Angam talaga siguro akasta ti biyag. Kas nakuna ni nanang mo, amin tayo kat agbidot, kat tunggal bidot adama ko na apanagbalbaliw. Alakastan pagayam Adonis, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.